Kladovsko udruženje Ključ, koje je formirano sa ciljem unapređenja kvaliteta života za očuvanje i promovisanje običaja i tradicije rumunske nacionalne manjine u istočnoj Srbiji, realizovalo je projekat Budućnost gradimo znanjem jezika. Edukativnim programom kroz kreativne radionice profesorka Dijana Šulkotović je upoznala decu sa kulturom i civilizacijom našeg kraja obilaskom Arheološkog muzeja Đerdap. Namera da deca kroz časove rumunskog jezika steknu određeni nivo znanja, upoznavanjem bogate zajedničke srpske i rumunske istorije. I sadašnja Rumunija se zvala nekad Dači, a tako i kako smo se zvali zamišnici? Dači. Kladovo je postao atrakcija, turistička atrakcija za Rumuniju, za stanovnike Rumunije i svaki građanin Kladovo direktno ili indirektno je vezan za Rumuniju. Samo da gledamo Đerdap, hidroelektrana, ima saradnju sa polovinu iz Rumunije. Brodogradilište ima radnika iz Rumunije. Svaka trgovina ili ugostiteljski objekat ima goste iz Rumunije. I zato rumunski jezik postaje potreba za našeg kraja. A isto vreme smo došli da vidimo da smo vezani i kroz istorije. S obzirom da je učenje jezika svojih suseda stvar dobrog vaspitanja, zato je realizacijom projekta na promotivan način prikazana kultura življenja i ponašanja dva susedna naroda, gde su se deca na inovativan način animirala da uče rumunski jezik. Danas smo učili kako se zove rimski car, njegovo ime je Trajan, on ima kozije uši i on je bio rimski car, da. Danas smo došli u muzej i učili smo o Rimljanima, što je veoma bitno, i o svemu, i o njihovom životu, kako su oni koristili stvari i naučili smo još mnogo toga. Danas smo naučili reči na rumunskom o Decibelu, Trajanu, njihovim vojskama, narodima i vojnicima. Danas smo naučili rimske vojnike, zemlje i naučili smo kako se zovu imperatori. Učili smo o vojnicima, prošlosti, Rimljanima, Dacima. Naučili smo danas da kažemo Trajanov most ili Trajanovu tablu, pa neka utvrđenja i tvrđave, zatim narode koji su živeli na prostoru današnje Rumunije i narod Rimljana, pa Rimsko carstvo i tako dalje. Realizacijom projekta Budućnost gradimo znanjem jezika, koja je sufinansirala opština Kladovo, Udruženje Ključ je dalo doprinos boljem upoznavanju i razumevanju između različitih zajednica kroz radionice koje su bile namenjene deci školskog uzrasta koje su želela da nauče jezik svojih suseda koji žive na drugoj strani Dunava. Trajan, Roman, Imperium Roman.